Igihugu cya Ecuador, ahantu heza wakishimira kujya. Sobanukirwa neza igihugu cya Ecuador. Ni igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Cyafashe Ekwateri kuko neza nacyo giherereye kuri uyu murongo ugabanyamisimo kabiri. Mbere y'uko Espagne ihagera, muri Ecuador hari hibereyemo abaturage b'abasangwabutaka bitwa aba Inca. Bari bafite umuco wabo n'ururimi rwabo. Aba baturage bavuga indimi zitandukanye. Bavugaga indimi nka Quichua. Uru rurimi rwavugaga n'abaturage gakondo ba Ecuador, gusa rwakundaga kuvugwa n'ubwoko bw'abakico. Ururimi rwa kabiri ni urwitwa Shuari. Uru ni ururimi rwavugwaga n'ubwoko bw'abashuari n'abaturage bakunze kuba mu ishyamba rya Amazoni mu gace gaherereye neza ku ruhande rw'igihugu cya Ecuador. Waorani niko byandikwa. Ubwoko bw'Abaorani ni ubwoko nabwo bwari butuye impande y'ishyamba rya Amazoni ku gice giherereye ku gihugu cya Ecuador. Bari begereye agace ka Amazoni Rainforest. Bafite ururimi rwabo. Awa Kwankwe. Ururimi ruvugwa n'ubwoko bw'aba Awa baba mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Ecuador. Ashuari, Chiwiyari ni ururimi rumeze nk'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Atari uko bivugwa kimwe, ahubwo ni ururimi ruvugwa n'uturere tubiri duturanye. Ni uturere natwo twegereye cyangwa se bivuzwe neza turi mu gace ka Amazoni. Uru rurimi ruvugwa n'ubwoko bubiri, Ashuari ndetse na Chiwiyari nk'uko indimi zabo zitwa. Urundi rurimi ni ururimi rwitwa Chatsira. Ni ururimi ruvugwa mu burengerazuba bwa Ecuador. N'ubundi narwo ruvugwa n'ubwoko bw'Abachatsira. Uru ni urugero rw'indimi nke tubabwiye, ariko hari indimi nyinshi zivugwa muri Ecuador bijyanye n'umuco wabo. Ururimi rw'Icyesipanyolo nirwo rurimi rufatwa nk'ururimi bwite rw'igihugu cya Ecuador. Ariko kuri uru rurimi hiyongeraho indimi gakondo zivugwa n'abaturage batuye iki gihugu nk'uko twabivuze haruguru. Turi mu kinyejana cya 16. Iki gihe nibwo uwitwa Francisco Pizarro bivuga ko yavumbuye Ecuador, ndetse icyo gihe yafashe Ecuador ayishyira ku bwami bwa Espagne. Espagne yayoboye Ecuador mu gihe kingana n'imyaka 300. Ecuador kimwe n'ibindi bihugu biherereye muri Amerika y'Amajyepfo byarwaniye ubwigenge nk'uko twabivuze haruguru. Ecuador yakoronijwe n'igihugu cya Espagne. Inkundura yo gushaka ubwigenge yatangiye mu kinyejana cya 19. Iki gihugu cyaje kubona ubwigenge nk'igihugu mu mwaka w'1830. Impundu ziravuga. Abarwaniye ubwigenge bashima Imana, bashimira ko yabafashije muri uru rugendo rurerure. Muri rusange Ecuador imipaka yayo yakunze guhindagurika bitewe n'amakimbirane yakunze kugirana n'ibindi bihugu bituranye byacyo. Gusa uyu munsi Ecuador hana imbibi n'ibihugu bibiri, Colombia na Peru. Ikindi gice gisigaye gikora ku nyanja ya Pacifique. Ecuador yamamaye mu kugira ahantu heza mu mateka harimo nk'umusozi wa Andes Mountain uherereye ku gice cya Amazoni ndetse n'ibirwa bya Galapagos. Muri ibi birwa niho Charles Darwin yemeje ko theory ye yitwa evolution cyangwa se ihindagurika yavumburiwe. Ni igihugu kigendera kuri demokarasi. Ubwo bisobanuye ko ari repubulika, ndetse gifite na minisitiri w'intebe. Muri rusange cyaciye mu bihe bikomeye bya politike, kubura umutekano n'ibindi byinshi. Ubukungu bw'iki gihugu bushingiye kuri peteroli, ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. Kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo ku isi, iki gihugu nacyo gikoresha idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ecuador igizwe n'uruvange rw'imico. Hari imico ya gakondo, hakabamo iyo muri Espagne ndetse n'imwe mu mico y'Abanyafurika. Muri iki gihugu hakunda kubamo amafestivale y'imico itandukanye, yaba igezweho ndetse n'iya gakondo. Nk'ibindi bihugu, iki nacyo gihura n'ibibazo bitandukanye. Ibibazo by'ubukene, iby'ibidukikije,
by'umwihariko mu gice cya Amazon Rainforest. Dore hamwe mu hantu heza ushobora gusura mu gihe muri iki gihugu. Iki gihugu ni igihugu cyiza kiberewe n'ubukerarugendo, by'umwihariko gifite amahoteri meza ushobora kuraramo nyuma yo kuva gusura uduce twiza iki gihugu gifite. Mbere y'uko tuvuga ku mahoteri meza wararamo uramutse wasuye iki gihugu, reka duhere ku duce nyaburanga turi muri iki gihugu. Ahantu hambere heza muri iki gihugu habereye amaso n'ibirwa bya Galapagos Island, biherereye mu nyanja ya Pacifique. Hamamaye kubera inyamaswa zibereye amaso ndetse n'imiterere yaho myiza ntagereranywa. Abahasura bishimira cyane kubona utunyamasyo twiza cyangwa se giant tortoises ndetse n'ibyitwa marine iguanas. Aha kabiri, Gato Parks National Park, kimwe mu birunga bibereye ijisho kandi bikiruka, giherereye hano muri iyi park nyaburanga. Ahandi hantu heza ho gusura ni ishyamba rya Amazon ku gice giherereye ku gice cy'igihugu cya Ecuador. Gusa aha ni ukwitonda cyane kuko ugiye nabi wanahagwa. Muri rusange ishyamba rya Amazon ririmo ubwoko bwinshi bw'inyamaswa, izica, izitica, izo wumvishe n'izo wowe ubwawe utakiyumvisha ko zibaho. Turi mu ishyamba rya Amazon, turigeze muri Ecuador ni Clotoa Lake. Ikiyaga cya Clotoa gifite amazi meza kandi ni ahantu heza ho gufatira ifoto cyangwa se gufata amavideo. Abantu benshi bakunda kuhasura kandi bagataha bishimye. Uvuye kuri Clotoa Lake ushobora gukomereza muri Banos, ahantu heza hari isumo y'amazi cyangwa se waterfall. Amazi yaho asa neza cyane, muri make ni urubogobogo. Niba ushaka kumenya umuco n'amateka bya Ecuador, sura umujyi wa Cuenca. Uyu mujyi wemejwe na UNESCO nk'umujyi nyaburanga w'amateka. Urimo ibintu byiza byinshi bigaragaza amateka y'ubukoloni muri iki gihugu, ndetse hari n'ibindi bigaragaza umuco gakondo. Mercado Artesania Otavalo Market, kaze neza mu isoko ricuruza imyenda gakondo ndetse n'ibindi bintu gakondo. Otavalo Market ni ryo soko rinini mpuzamahanga ricuruza ibintu bya gakondo muri Amerika y'Epfo yose. Usibye kuba wajyamo ukigurira imyambaro gakondo, muri iri soko ushobora kujyamo ugiye kwirebera gusa kuko ni heza cyane. Muri iri soko abarikoreramo bavuga ururimi rwitwa Kichwa nk'uko twabivuze haruguru. Iri soko rifungura buri wa gatandatu. Uvuye ku kibuga cy'indege cya Mariscal Sucre International Airport wagenda byibura ibirometero 90 kugera mu majyepfo ya Otavalo. Kuva ku ito ku kibuga cy'indege kugera mu gace ka Otavalo byafata byibura amasaha 2. Ubaye wahuye n'ikibazo cya traffic byafata amasaha 2 n'igice. Uvuye ku kibuga cy'indege cya Cotopaxi International Airport cyangwa se LTX muri Latachunga, kuva hano ugera mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Otavalo byagusaba kugenda ibirometero 60 cyangwa se 37. Uri mu modoka kuva Latachunga ugera Otavalo byagutwara isaha 1 n'igice cyangwa se amasaha 2. Gusa icyo ugomba gusobanukirwa nuko amasaha cyangwa se igihe wamara uhagenda byaterwa na traffic iri mu muhanda. Inama nakugira, wabanza kumenya uburyo imihanda ihagaze, ugasobanukirwa niba harimo imodoka nyinshi kugira ngo utegure urugendo rwawe. By'umwihariko igihe waba ushaka kuva ku kibuga cy'indege werekeza Otavalo, ugifite umwanya wakigira aho bita Mindo, umujyi urimo amashyamba arimo inyoni nziza n'ahantu heza ho kuruhukira, ahantu hakonje mu buryo bugereranyije. Hari n'akandi gace keza kagizwe n'ibirunga byiza biteye amabengeza biherereye muri Andes. Ese uvuye gusura utu duce waruhukira? Igihugu cya Ecuador gifite amahoteri meza kandi ateye amabengeza. Amahoteri ari ahantu buri wese yakifuza gusohokera. Hoteli wajyamo uvuye mu butembere cyangwa se na mbere yuko ubujyamo ni Hacienda Zuleta.
Iyi hoteli iherereye mu Mbabura Province. Ni hoteli ihenze cyane kandi iri mu zimaze igihe kinini. Iherereye mu gace ka Indian Highland. Kuhagera wayoboza umuhanda 6W25+X4 Angochagua, Ecuador. Ni hoteli nziza buri wese yakifuza kujyamo. Iyi ni hoteli y'umuryango wa Mr. Gallo Plaza Lasso. Niba wifite wakishyura byibura amayero 10,440. Uyu munsi iyero rimwe mu manyarwanda ni amafaranga 292 n'ibice 739. Ubwo yose hamwe mu manyarwanda ni akayabo k'amafaranga miliyoni 13,490 n'amafaranga 295 n'ibice 69. Iki gihe iyi hoteli wayimaramo iminsi 18 uryoherezamo ubuzima. Iyi hoteli utayishimiye wahita ujya mu yitwa Mashipi Lodge. Iyi hoteli iherereye mu ntara ya Pichincha cyangwa se Pichincha Province. Iyi hoteli iherereye mu gice cy'amashyamba cyangwa se Rain Forest. Ahantu heza kandi hateye ku buryo uhabonye ku mafoto yakifuza kuhatemberera. Mashipi Lodge iherereye rwagati muri Ecuador. Harimo amaresitora, wifi y'ubuntu, private parking, kandi niba ushaka ahantu ho kuruhukira, aha rwose utangire uharebe kuko birashoboka ko ariho wigeze kurota kujya kuruhukira. Uwitwa Frederick w'umunyamerika wahasuye yagize ati, "If you like nature, this place is unbelievable. Huge variety of beautiful build, incredible flora and wonderful facility." Bisobanuye ati, niba ukunda ahantu karemano, aka gace ntagereranwa. Hari ibintu byinshi byiza bitandukanye nk'inyoni, ibimera n'ibindi bintu byiza byinshi byagufasha. Icyumba cyaho kukiraramo ijoro rimwe bigusaba byibura amadolari y'Amerika 642 n'ibice 77. Iyo ushaka amajoro atatu bigusaba byibura amadolari y'Amerika 237 n'ibice 52. Mu manyarwanda amadolari 642 n'ibice 77 y'ijoro rimwe yaba ari miliyoni 2 n'amafaranga 8,128. Naho amajoro 3 angana n'ibihumbi 4 n'amadolari 67 n'ibice 52 waba wishyuye asaga miliyoni 4 n'ibihumbi 972 n'amafaranga 153 n'ibice 2. Noneho mu gihe kingana n'iminsi 8 wakishyura miliyari 16 n'amafaranga 65,000 n'amafaranga 30 arengaho. Indi hoteli wajyamo ni yitwa Finch Bay Eco Hotel. Iherereye mu birwa bya Galapagos Island. Ni ku kirwa cya Santa Cruz Island. Aha ni ahantu hari umucanga mwiza ugufasha kuruhuka, kandi naho hafi yayo hari inyamaswa nziza zo kureba. Casa Gangotena. Aha ni mu gace kitwa Quito. Ahantu ni heza ku bantu bashaka kureba ibimenyetso by'ubukoloni by'umwimerere. Casa Gangotena, hoteli nziza cyane, iherereye muri centre y'amateka ya Quito. Aha naho hari ibintu byinshi bigaragaza amateka y'ubukoloni byinshi. Indi hoteli ni Termas de Papalacta, hoteli nziza iherereye ahantu hari amazi y'amashyuza. Izindi hoteli wamenya hari yitwa Hacienda Cuisine, iherereye mu ntara yitwa Mbabura Province. Hoteli ifite ibyumba byiza ndetse n'ubusitani ubereye kuruhukiramo. Turi mu ishyamba rya Amazon ku ruhande rwa Ecuador. Winjiyemo wahasanga hoteli nziza cyane. Ntiwaryoherwa no kuryama heza no kurya byiza gusa, ahubwo wanaryoherwa n'urusobe rw'ibinyabuzima biherereye impande ya Napo Wildlife Center iherereye mu ntara ya Napo Province. Hari izindi hoteli wasohokeramo nka hoteli yitwa Swisal Quito, The Royal Palm Galapagos, Hilton Colony Guayaquil. Izi ni ingero nke za hoteli ushobora gusohokeramo wagiye muri Ecuador bijyanye n'uko waba wifite, kuko hari izindi ziteye neza
tutarondora hano mu kiganiro cy'iminota 20 gusa. Muri rusange kugira ngo amatsiko wari usigaranye ashire, reka nkugezeho hoteli byibura 10 nziza n'amafaranga wakishyura kugira ngo uraremo ijoro rimwe. Twifashishije urubuga rwa tripadvice.com batweretse urutonde rw'amahoteli arenga 10. Ni amahoteli asaga 15, ariko twe twahisemo kubabwira 10 n'akayabo k'amafaranga usabwa kugira ngo uyiraremo ijoro rimwe. Hoteli ya mbere yitwa Somali Sparta Resort, herereye mu gihugu cya Ecuador. Kuraramo ijoro rimwe wishyura amadolari 242. Ubwo bivuze ngo wakishyura byibura 297,100 arenga. Hoteli yitwa Hilali Natural Resort Spa, iyi wakishyura amadolari 122. Ni amafaranga asaga 149 n'amafaranga 700. Hotel Colony Salinas, wishyura amadolari 167. Byagusaba 205 kugira ngo uyiraremo ijoro rimwe. Iyi bayita Hotel La Basilica, wishyura amadolari 139. Byagusaba byibura amafaranga 170 n'amafaranga 600 kugira ngo uraremo ijoro rimwe. Bayita Hotel Alba Marine, wishyura amadolari 195. Byagusaba amafaranga 239 n'amafaranga 400. Hotel Boutique Santa Lucia, byagusaba amadolari 100. Ni ukuvuga ngo uyu munsi byagusaba amafaranga 122 n'amafaranga 700 kugira ngo uraremo ijoro rimwe. Bayita Oliver de Cuenca, byagusaba amadolari 109. Birasaba amafaranga y'u Rwanda 133 n'amafaranga 800 kugira ngo uraremo. Wenda izi nkubwiye zisa n'izihenze cyane, reka nkwe deal ifatika. Reka nkwinjize muri hoteli yitwa Lumipamba de las Lasas. Urasabwa kwishyura amadolari 77. Ni amafaranga y'u Rwanda 94,000 n'amafaranga 500 arengaho. Hoteli y'inyenyeri enye, ikora amasaha 28. Herereye ku muhanda Avenue 3501 YLS Yellow muri San Miguel de Salcedo. Iherereye impande y'ikibuga cy'indege cya Quito Mariscal Sucre International Airport, mu birometero 131 uvuye kuri iyi hoteli ya Hostelia Lumipamba de las Rosas. Ni nziza ku buryo ntabasha kugusobanurira. Ifite ubusitani bwiza, ahantu heza ho kuruhukira, ibitanda byiza birimo amateleviziyo ya flat agezweho, wifi y'ubuntu, parking y'ubuntu, breakfast mu gitondo iba ihari. Aha ni hamwe wajyana abana bawe. Hari ibibuga byiza abana bakiniramo, ushobora gukina tennis ndetse n'ibindi. Iyi wenda irahenze nayo. Ushobora kujya muri Plaza San Marcos, wakishyura amadolari 18, ugashyiraho amadolari 4 y'umusoro. Ubwo yose hamwe ni amadolari 22. Aya ngaya angana n'ibihumbi 27 mu manyarwanda. Ubundi ukaryoherwa. Byagusaba kugenda ibirometero 3 over San Miguel de Salcedo kugira ngo ugere aho yubatse. Nanone byagusaba kugenda ibirometero 135 kuva ku kibuga cya Quito Mariscal Sucre International Airport kugira ngo ugere kuri iyi hoteli yitwa Parisido San Marcos. Ibyo niba byanze, igire muri hoteli yitwa Hostela Rosita La Tachunga. Kuva San Miguel de Salcedo ugera La Tachunga ni ibirometero 13. Aha rero wakishyura amadolari 17, hanyuma ugashyiraho n'umusoro w'amadolari 2, yose hamwe ni 19. Ubwo uzayo bigusaba mu manyarwanda, wakishyura amafaranga 23,300 yonyine, ubundi ukaryoherwa n'ubuzima. Umutekano wa Ecuador umeze ute? Ecuador ni igihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo.
Amakuru dukesha urubuga rwa worldmeter.com agaragaza ko mu bushakashatsi buheruka gusohorwa na Worldmeter kuwa mbere tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, abaturage b'iki gihugu bari miliyoni 18 n'ibihumbi 255,668. Ecuador igizwe 6.23% by'abaturage batuye isi. Ecuador kandi iri ku mwanya wa 68 ku isi mu bihugu bishingira ku bukungu bwayo ku baturage. Abaturage 73 nibo babarirwa ko batuye ku kilometero kimwe. Ubutaka bwose hamwe bwa Ecuador buri ku murambararo w'ibirometero 248,360. Abaturage 64 n'ibice 2% nibo baba mu mijyi. Ni ukuvuga abasaga 11,681 n'abantu 70. Muri uyu mwaka wa 2023, perezida wa Ecuador yitwa Daniel Noboa yatoye afite imyaka 35. Niwe mu perezida wa mbere watowe ari muto. Noboa yatsinze amatora ku kigero cya 97%. Azayobora kugera muri 2025. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Quito. Amakuru dukesha urubuga rwa statistical.com avuga ko muri 2019 Ecuador yari ifite ingabo 42,000. Muri 2021 Ecuador yari ifite abapolisi 46,727. Ikinyamakuru cya Al Jazeera mu nyandiko yacyo yo kuwa 26 z'ukwezi kwa karindwi 2022 igaragaza ko Ecuador ifite abacungagereza 5,000 bacungagereza 36, ariko inyinshi muri zo zirimo imfungwa nyinshi. Hafungiyemo imfungwa byibura 40,000. Abenshi bafunzwe bazira ibiyobyabwenge. Dore ko watabaza uhuye n'ikibazo uri mu gihugu cya Ecuador. Muri Ecuador hari uburyo buhagije bwo gufasha umuntu uhuye n'ikibazo, kandi bakagufasha mu buryo bwihuse. Urwego rushinzwe umutekano w'igihugu rwitwa Ecuador Security Service. Uru rwego rushinzwe umutekano rukunda kwibanda mu mijyi y'ubukerarugendo nka Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Manta, Salinas, Ibarra ndetse n'utundi duce twinshi tw'igihugu. Iyo ukeneye ubufasha bwihuse, wenda uhuye n'ihohoterwa cyangwa se impanuka ya moto cyangwa se iy'imodoka, ikibazo cy'umutekano muke, habayeho ibiza n'ibindi byinshi, bafite telefone ya satellite wahita uhamagara. Bafite kandi na application ijya muri telefone wakoresha ubandikira. Uru rwego rukora amasaha 24. Bagufasha byihuse bakoresheje abarinzi babugenewe, amamoto n'amamodoka abereye ubutabazi ndetse n'indege aho biri ngombwa. Ushobora no gusaba ko baguha aba bodyguard. Bafite abantu batojwe neza. Baguha abashoferi bakora mu nzego z'umutekano, nabo batojwe, byose bikozwe n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Ubaye uri muri Ecuador ugakenera ubufasha bwihuse, uru rwego warwandikira kuri info@globalguardian.com cyangwa ukabahamagara kuri telefone 703-566-941. Bahita bakuvugisha ako kanya. Naho dusoreje ikiganiro uvumbuzi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Njye nitwa Itangishaka Emmanuel. Ndagushimiye, tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha.